byibagirwe. All right. Counting right now. Okay. Okay, have a seat. Thank you. Yeah. Oh, mommy, Sambella, let me be your Superman. I want you to be my Wonder Woman. Hey, bebe tapoteni mezidiwa, unanitesa. Chakako dukatana KGL in my Tesla. You're melanin with no makeup. Oh my God, you look so fire. Vraiment, baby girl, tabaranarabindembe. I am so. Hello, Kasese people, Kuti of Chile, Nganeyo. How are you? I miss you. Gelo no copo, piscando a fachada. Gatinha rebola na paz de acelerar. Motor, tanda gatsindu, jenda haso, iyesire. Motor, wana nibeza sha, jendo ya besa, ndavuga bana. Ladies and gentlemen, welcome to Kigali. Imana yakweretse iki wakiriwe ute we wakiriwe ute kuko twagananye na Fuad tubabaye tuvuga tuti nyamuneka babishinzwe nuko tutabazi mwese ariko rwose ibi bintu mubijye muri za mubiri ataryana injuga twagusabe ku Mana pe bamwe muri bo nka Fuad warabizi nawe urabizi nka bamwe muri bo abantu bagiye babona nyine babiri Joycing nuko baje kuba cyangwa uko bameze ni umugisha Imana yampaye bamwe muri bo si bose yego urabizi neza nawe urabizi neza n'abantu bazi nyine ibyo dukora game turimo barabizi babivuze ngo n'icyo umuntu yakwigisha undi yego kitari ukugirira uwo muntu imbabazi kuko nicyo cyonyine abakwiriye kugirirwa. I'm so proud, you know, when once I arrived here, when I landed in Kigali, I could feel the atmosphere. I could feel that we're going to host the UCI Road World Championships in Africa for the first time ever. And the level of the organization, really, in 20 years at the UCI, I never had this feeling before. And everything is great. And being a Moroccan with African roots, you know, I said to myself, wow, just wow. Mwongeye kwirirwa muryango ndabaramukije cyane tamurimo buri muntu wese ibyo wawukora huri abari muri lunch mwama murya kugeza isani yakorewe n'abataragera ku meza namwe ari icyizere ndiburira cyane dukomeje gushima cyane kandi gushima ndi abamondagaye abantu babagenda bahigura muri abantu babagabo cyane by'ukuri Imana idakiranirwa ikomeza ibaha umugisha kuri iki gikorwa kituri imbere uwo bagayoga wakabisa ndetse muri banyiri masezerano habe nayo mu ijuru tuzoyabanamo twese atabuze numwe uru rubuga rero mukomeze mube active niyo mutotanga ariko wozohereza ka message ukabwira abantu ati munyihanganire iminsi 2-3 nanje yanje cyangwa se mu cyumweru gitaha murayabona abantu gatugagira gico cizere ariko iyo mucecetse rimwe na rimwe abantu bagira ngo wenda mwagiye muri Israel wenda kugwana
cyangwa wenda muri za M23 ariko mwese muri hano ubukwe ntiyazobura umuntu n'umwe muzobukere tuzokoza mushiko shitani bita shitani isoni azokogwa nizo ku maso kabisa burasengeye nta bintu byinshi mubyumve cyane rero mukomeze mupasa jewe amaboko bazoyantwaza kuri mukokoteni ndabarayenduka Pronounce this. 1999. Jonathan? 1888. Brian? 11. 181. 11. 1 to the power of 4.